berkunjung siya Riboy district. KHADC kalapdiang sobha yaki Jingmut jong Myntri Rangbah kejela ukonrat ke sangma bakade bandon ke jingnya trailang hapadeng ki Autonomous District Councils katanat an bat katanat District Council Affairs Halor ki an raw jong ka council daka basdang nadu badang sedang banto yaka habakran syakinong pathay kubor usembut Chief Executive Member jong ka KHADC uba pinchngan NSM ulaong ba Myntri Rangbah kajela ula ay yaki Jingmut kiba Kongsan bha nakadaw ba yaki an raw bala Pynkhreh daka council don kam ban pinbet man la kapor hadin baladep Pynkhreh kam yaki ladala bandon ka jingyamir Jingmut ha kapor badang sedang Pynkhreh yaki ha kaju kapor ru uba sim ulaong baki sautali ki an raw jong ka council kidang don menta hakikti jong ulat ban bishar bnia yaki May menta kalong ba shwa during drafting stage gandon pa kajing keduk lang jong ka DCA kalau department bat ni kenang ba habang pas house kam su kata-kata kenang bakan suk bakan man arsin license sausi ni kedu kata lu ada good idea ke bushi Mr. Kontra ngasai badan ni sekarang itu pending bills tu laong ba nakaleng ka DCA kalau department kabala kin employee ban page la don ki jinduna pa biang shengi kenang ba ini oban riluk biang ibil tiga basunat long minta ki don ki bil gubernur lai sautuli tang bangin ang aplikasi gubernur ya ka meeting tu basutan Myntri badai